Maikanem abilin. Pinapalabas. Kasta unay apungtot ni Bart iti ipapanay ti asyenda. Gapot a di na nadanon ni Ella. Di na mo ang naglemenggayam ti balasang. Itimot ayan da Victor kan Ami. At dadimteng ang nakakabalyo apasurot ni Bart. Kaya't naapumanaw ni Victor ket agbati ni Ami. Itagagayem. At tuwing tituloy tinobela tayo na pauluan. Maikanem abilin. Anya tinagan mo, Nining? Ami, apo. Ami, tinagan ko. Nagpintas ka. Sa balit pa nagningil siya. Kaslad na kayo nasawan. Abay, lalaki. Abay, ako sila banaga. Ha? Sige. Pumanaw kan. Kat agbate ni Nining. Anya? Victor, tinagpanawan dito eh. Sige, agawid kan. Agbate ka, Nining. Ngamin, isa kay ti kabalyo kat agpasyarta. Ami, kalahatan ta dito maray. Itan! Ay! Darasem! Taray! Agawaan! Dito eh! Umblad ka dito yung karuhatan! Saan na ta makita dito yung naglamangan ta? Tanapos ko, nag-aatidog na kitirwat. Uwan, Victor. Narungsot na dya tao, Ami. Iso anas ka nga ilang mga ta. Nagdantol daw na dyan na pinta sa balasitang. Maray da. Bayaklay da. Saan na may sa tel daw? Ya! Ya! Apay ang nagbayag ka? Anya ti orasan? Ada kami nakita ka balasitang. Anak ay aywan ti mata, boss. Anya? Pilit ko masmurot ngam intarayan nakmutan. Ngam sana balay. At dantol daw na kanyak. Salbag ka. Sana day tati bagam kanyak. Kumusta? Tinangibaunakan ka. Ha! Ha! Mabit lang, boss. Ato di kwarta na singirak. Kompleto ka di na ito, eh? Ewan, boss. Sana ka nagkupit. Kuray bilagan niyo. Nasayat. Talagamat day di asuki tayo. Iti espesyal amula. Mapangnam naman. Agawid akmatan, Ami. Sana bale. Panaitulog ka matan dito balayo. Agyaman ak, Victor. Agpatuloy akon. Mabitlaan. Ha? Apay? Mabalin ka di nga umaynak sa rungkaran, no? Addawayam. Sige ah. Agyaman ak, ha? Agyaman ak, unay. Inton maminsan, di ka unay umad-adayo, Victor. Taado, dagiti masalaw mo di taadakes at tao. Amang ano dangranda ka. Kas iti napasamak kada kayaw, iti day tagayem mo ako nam. Naibag, naitarayan yaw. Mang Ignas. Barok, agtulnog ka kumakanyak. Wen, gaputa pagsaya atam dagiti bagbagak. Dispensaran dak, Mang Ignas. Saan mo apakabasulan day jay? Ngam, ibagbagak laeng ti posible ang mapasamak. Wen, Mang Ignas. Sana na maulipay. Dumulad kayo! Iparangyo kanyak ni Ella. Apay nga awan ti agsaw? Iparangyo kanyak ni Ella, itamot lang.
Tano diyo iparang ni Ella. Paltogan kayo amin. Bart! Ignas. Anya talaga ti planom kan kuana. Apay di mo sardengan? Awan bibiyang mo, Ignas. Saan anasaya at apurosem ti bunga ana atapay laeng. Gapo, tanasugpat. Anya? Nasaysaya at apurosem ti bunga, no daytoy ket naluuman. Ngamen, nasamsamit. Maawatam ka di kayat ko asawan. Ignas. Iso apang nga asim ko ma. Sardengamon ni Ella. Ket bay amon niya ipasnek na ti agtrabaho dito asyenda. Hey! Hey! Ya! Ya! Mala! Ituloy yawn, ti panagtrabaho yaw. Hey, Juan! Kamusap? Juan, Ignas! Nagtrabaho? Mang Ignas! Agyamanakan ka, ha? Napapanaw mo mananday siya, Bart. Sapay ko ma, tasardengan na kan, Ella. Salbag dahil siya, babay. Nuapay nga nakastoy, tirik na kankwana. Agayat ka kanila, boss. Sa bagay. Mabalbalinan. Anya mabalbalinan? Di kayat ko asawan, boss. Napintas mo't ni Ella. Talaga, mat? Agkursonada ka di kinkwana? No sana napintas? Isumat, boss. Husto ti ko na ni Ignas. Nasaysaya ta purusan ti bunga. No da ito'y kat naluuman. Tanasamsamit. No pilitan na purusan ti bunga at di pa'y naluum. Nasugpat. Saan na naima? Wen, boss, put mo data. Iso atay balasitang anakita itidalan ko itinaminsan. Urayak amaloom. Ano ka? Mangloko ka. Saan, boss? Ang may mayat no urayak amaloom. Iti kasta. Nasamsam iton no purosag. Agtugaw ta iti kawayan at tugaw diti paraangan ni Victor. Nakapasyar ka man? Nalpas ko namin na trabaho. Isuan nalagip ka sa rungkaran. Agyaman nak ha? Sayang. Saan ka mat namin agis sa eskwela? Di agkuy-kuyog ta ko ma. Nagsardengak pilaan. Ngamin, anya? Nariribok ti panunot ni nanang ko. Sipod timusay ni tatang. Ha? Agingga ngamin ita. Agladladingit pailaan. Di na maaklon ti inaramid da ka ni tatang ko. Pinatay da. Anya? Kanayon nga sangsangit ni nanang ko. Masyanak mo. Isong sangit at matan. Naulpik da. Victor. Ami? Pinatay dagitin lang ka sa tao ni tatang ko. Ngamin, sa lakliban na ni nanang ko. Gaputa kayat dagon daw ayan. Sinarak da iti balay mi. Kalpasan na. Gandawayan da kumakanon. Ngam apag-iso matadimtang ni tatang. Awanak iti da iti apagtang. Kaadak iti pagadalan. Ami? Kapili agawit ha. Nasangputak ni nanang agsangsangit. Isang sangitan na ni tatang anak kadasay. Anya? May sanatawan tinapalabas, Victor. Nga maging ita.
Agladladingit latta ni nanang ko. Kadyak amo itan no kasano di biyag mi. Ngamin, malmalday matlatta ni nanang ko. Katkas na mabaybayan na kon. Nagasgasat ka pa lang, Ami. Gaputa at dapay lang inam amang ipatpatagkan ka. Siak, nabayagan na pimusay tinak. Awan mo't amak. Gaputa jak amo, no sa dino ti Emma. Pulos ajak nakita. Basitak pa lang, idi pimusay tinak. Victor. Kat niya apong ko. Pinaltugan dagiti dakas a tao. Anya? Apay, Victor. Apay nga ante dagiti dakas a tao. Anaglakada na ang apatayan ti padada a tao. Ami. Naulpit da. Naulpit da. Mang Ignas, sa dino tayan ni Victor? Kunana sa rongkaran na tigayom na di ta amyanan. Kasta ka di? Kumusta mo tin ngay ni Victor? Saan na ka di pa'y analipatan tinapasamak iti apong na? Mabalin na nalipatan nan. Dayta ti may sa rason, apalubusak lata no kastang agpakada sa rongkaran na tigayom na. Wino ti kaadalan na. Tabareng makailiw-liwag kat malipatan na tigura iti puso na. Ay, sapay kumatakas ta. Sa bagay, asino mo't ngamin ti di agsakit tinakam na ngay. Siyak tupay. Talaga agumilgil ayab tiriknak iti pasurot da senyor kan senyora. Ngamin, aramidan dalatta ti kay kayat da. Ela. Ammo tayo day tamang Ignas. Nga iso dati dakes at tao dito lugar tayo. Iso na laeng, tawan ti makaiturad amang kalaban kadakwada. Saan mo't amay may sa ti aldaw? Addan tumot pagpatinggaan da. Kasi matlarod ni Ami agayin mo, ha? Kaya't ba mo, Victor? Medyo adayo ti balayda iti asyenda. Ket namamok lang, edi sinarong karak ti tanam day di apong ko. Nasabat ko iti dalan. Kasta ka di? Labiit lang na, mamom? Wanlam do. Iso lang ti katawan nakagayam ko, malaksid ken ka. Ngamin, agdakla iti bangkag, wano talon day di apong ko. Trabaho latan ti aramidak iti inaldaw. Gapot maasanak kiniapong ko, no jak tulungan. Masimpot ka gayam, Victor. Ket, kas ka data, naliday mo't ni Ami. Ha? Gapot may sadamot a biktima ti dakas a tao. Anya? Aday ta, nalpas kon ti trabaho dito dakkel abalay da Senyor Simon dito asyenda. Ay, makabanog. Aginanaak man pa'y. Ella! Ha? Anya ti masapul mo kanyak? Bart. Relax, Ella. Di kagdanag. Saan ka napilitan na sumurot kanyak ije mansion? Huh? Basta, jakayat nga ilang mga anak. Ket, sabay lang ma, tadi nakpawilan, no sarongkaran ka dito'y asyenda. Ela, diyak kaya't ngagbutang ka kanyak. Iso adi kan pilitan pa'y asumurot kanyak. Punasam ko man, tibutang mo, kan guram kanyak. Bart?
Anya ti makunam itimbagak, Ella. Uwan. Sige. No day tati kunam. Basta din ako mapiliton nga agyan ija mansyon. Tadyak kayat ti agnaad ijay. Kabayatan nga awan da senyor, kan senyora. Sige, Ella. No day tati kayat mo. Inakon, Ella. Ngem, nasken apalagipan ka. Jak kayat, nagpaaram ka, iti sabali, nalawag. Anya? Pilipakin ka, boss. Nalaing ka. Wana, siya tayo ti kunam. Nagbalinak pa'y aya makan nawan damadama anita, no sana ka nalaing. Mayroon, boss. Ya, Kinal manak dito posisyon. Ngem, sana ka nakapasa. Kasi kamat tinagasat. ya. Aglayon to ni di kabisera tongan. Ado tiga tangan ta. Ya. Ya. Anay ko, timoging ko. Boss, ano yan? Agda ng tiro kanyak, itimoging ko. Anay ko. Asino tinang tiro kini Bart. Gagayem. Di uliwan na denggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Kanitimot direksyon June Ributazo. Sound effects Glenn Binawe. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng istasyon. Maikanem Abilin.